ole kumsang ne somni pathum in than kan lo hun don le tareng maya chen khatan chuan an voi khat vot thak na tur te po aninga chen khata ne ro kan hmangai ngoi kumsang ne somni pathum thlengve man talo ri sang mual minliam santa te po chung kodinin kan nei vek ome hei shing nun ani meawa voina ui taka vui tu te po hi naktok loka boral tur pia lei thwa thim noi zal vek tur kan ni si chuni himo thima bak mai mishing kan ni tin shereng chung hian khovela la cheng na ta fam chu van bawrak zau takhitu siam nge i chi pai samjai zong zat le ingai to na chungril ber thlenga sha chiang tu pathiana ti kan lo thai ngil le china politics kan party chan le on zong an lo wang main pathianin mangai taka mindin sak chung ko ro pui tak nu le pa u naw le chan cha te ba ka kan mangai kan sol mai te thlengin politics awang hian kanin musakhi don china politics hi mangai na ti lawa chuan khovela chongkam moi ber miro pui tak doctor engineer court magistrate le businessman floating tak he khovela mi za le miro pui zong ti la di ko me an thu noya kon tir thup thai tu chu politics chau hi ni a chu tiang khobaro pui chu ni sin politics hi amai ro chu amang tu te hian an zir lo china wang le thil tha an ti po in hu sak ton thei me lo in zir the na na mang renga khosa an ni hlom miao wangin lo thei lo na wangin bible dan kal rok khopin politics hiten oma alo chwa pha ta ne politics hi bible a hian mun engemo zata direct emo indirect in alawin ziak kalmaya rom bungsom pathum chang khata le petera thon khat bungni chang som pathuma changa chang som palia chuan mi zongin ro rel na thu nei na chu an zui turani pathian ne na ta chaulo chu thu nei na aumlawa a te chu pathianin adinani chu wangin thu nei tu te dodal tu chuan pathian ruat chu adodala dodal tu te chuan ro rel na an to kang tin chiang tak main kan bible chunga nge mai hian alon ziak kalmaya sarkar thu nei na chu pathian thu nei na in adin ani angin pathian ne na ta chaulo chu thu nei na omlawa a te chu pathianin adin ani ti ani si chuan kan ta na chalo tura ro rel ngai mi alo to pathian chuan kan ma hun zong mulokin a chaber turin ro rel chen ti thei ngil lovila tun kan ministry a po hian lung oilo na tur tam tak omve bukma se khovel pum huwa pashileng rap thak tak mai covid-19 dawdaya manipur kan zo fa te tor na rap thak shethiama lo tuam hlom thei tu le bangladesh le manipur kan unaw ral tlan te mangai taka lo kwang kwa tur hian namsi pe party MNFI cha hi pathianin anom lo ti asha chiang tinania chutiang zelin hei ram ro rel na sang chel tur hian kan malok naktik maya hian in than pui kan ma chon le don ta ania party tinte khwante viek an soyang main chaupo soi theilavin jingkar atangin thom na thei ang merin an campaign taiwar chhun zan zom chak ani ber maya thei patop in chhuat lan na hi aza oma ma som tlak chhopo aning eyang amero chu kan bible ange po pathian ne na ta chaulo chu thunei na umlawa a te chu pathianin adin ani chu wangin thunei tu te dodal chuan pathian remrot adodala dodal tu te chuan ro rel na an to kang tin ziak ani wangin lal iswa krista ring tu christian kan ni chuan tu party po loading se MNF ani emo ZPM ani emo congress po lo ni se MNF an tling ta ni chuan pathianin kanjam shwai tur hian tundin mun kan unaw ral tlan te bawrak rit tak le asam sipe te tudai tur hian anni tluka tha hian umri lo ti ashat wang ani ti shaila congress an lo tling le ta ni le an awla kan ram kan namdam nan pathianin an sarkar nge angai ti na ni le mai dona chutiang zelin
ZPM in sokar na anlo la ta ni pon pathianin kalphung tharin zoram hi kalve to se athi wang ani mai dona chuwangin atu po lo sokar se injir the vak vakemo nat pha ngoi ngoi nan mangjui du me su o kongra wasute chiam lo e mai ke chu party onzong nei sa ho hian bias viawa min po chin ma se a thaber zel hi kadua kanu chal khopasin inen fia ro mani kan bias viau to chuan neutral taka video ti chuak chin te hi an onzong an faklo emo thodik tak mangan soi selani pon mu bias an ol tenia o wina po hian party lian pathuma mishol tak tak pathum tlinge nge turarin omle amimal tak po support lak em te ZPM atangin Baryl Vanneihsangi Congress atangin Dr. Lalmal so manga kale mamit lama atangin engineer age larzirlian te sapchar na kan nei hodon ani a naktik mai hi in than ani to a athling bohok khopa puan lo lo angai to wangin tun chum video kher hi chu atop thlengin milungai thak sakve chhodon ya o nimin lama tuika chen na ka shitlan deu wangin ka shok hi ana angreng lutuka chuwangin uluk taka keima zia nge me hi Zoflix channel nei to dadikin alo chial chuak dona ngundevin atop thlengin milongai thak sak chhodon ya o pakhatna chuan aizol south chu Dr. Lalmal soma nga kabial aizol south chu lam hi han hoi masaber ta ila aizol south chu bial hian damveng ITI veng thakthing tlangnuam kulikon mission veng salem veng tui khwa tlang le veng hnwai te hi ahwam veka bial ngai nom tak turan ni he bial hi MNF le Congress in chak chhok na bial ani a kumsang ni sompariat in khan term ni mangmek to Lieutenant Colonel Zawsang Zwala ading non le a MNF achangin deng ming thanga kulikon pa ading boka ZPM achangin lal chwan thanga tang nom pa adinga kil thuma changa te in helai bial in shui po kha anasa le a atopa ZPM candidate lal chwan thanga kha aron tling nol mai ni kha vote za som sari pakwa che in ne na achanga asang lo le mai achak kha politics clear me ten anring lem lo le bokani kha khang candidate how party lian pathum candidate te kha bial chong mi chwanom tak vekan ni a politics he biala hian achiri leni kha he bial hem poi mona tak anei chu sinot mun pui office le biak in pui omna moderator chut chil bialani a mission venga hian vote atam berbok Congress sarkarin zu azo nu khan AMC le local council thanna nei ani a sinot mun pui tia shiat warta hian MNF le Congress in bitum na a Congress candidate PMZ Ming Thangi Thantlin ani a mission veng bi ka po local council chu Congress thawin an labuka he biala hian Congress hi zom swal an ol le don ti chu alang reng mai kumsang ni sompariata Congress in candidate ngai anda le pu Zawsang Zwala kha sipailal pension ani a upalam deu tonen unit levela du angin politics athiam tok lawnia silna ria oma kha khana apot niam phak deu ni in asiat bok hebiala hian tun ma achangin Congress lam hian term ruk set anlo la to a MNF lam hian term nga anlo la ve to boka hebial hi MNF le Congress in buan na buzol in le thal sak zak na munani kumsani somni pathuma chuan ZPM lam hian mi thar an nga viau maya politics lama tonshiat nei vak lem lo po anin khung nok nok ani ber maya kalphung thar an vorlar viau na chungin handang lam dan fak hi awang viau thunga candidate official a confirm ma chu bial villo tur ti te anhan kalpuya headquarters lam tho chu an ngai chang thathei fu maya party boy ber atho sai sa nyai mai te hian an chan an ti chu chau le a tlangwal sek thatak anga mi puina an ngai zon ron kha an han bel chianga tuai aloni tlat ang mai hi ani le ani tuna alandan le veng chung mi mishang shang te ngai dan alam khom hi chuan hebia chunga MLA ni lai mek ZPM candidate puchwan thanga hi chu MLA atana seat chunzom deule a thatna soitur shezui lem lo ba ka abial chen khata pe chuan MLA an nei ve ani ti po in shelo mitam tak an omnok maya
kumsang ni som pariata khan vote za sum sari pakwa ina chaka ama hi miswala ni shan lawa ama ero chu kumsang ni som ni pathum ang hu kha chuan a hu hang hi ana chhunjom lo khop maya seshuna po ache thatwe ngai lem lo awangte poni ma na ZPM in MLA an nei zinga noi pola chhiar ani chhunjom ta ani MNF lama hian candidate ngai pudeng ming thanga thau an set lia ani hi revival speaker te po lo ni to kaushan upangat thusoi thiam le mithom na chi hu hanga zet mai lo ni a kumsang ni sompria ta po khan a boruak ringot en chuan tling chhau mai turangai thei ani a atling teu ther ther hle michak zet mai ni a kumsang ni somni pathuma tan hian chet lakdan thiam berte zinga mi ani tin hebiala hian MNF hi an cheviau ngai lem lawa vote him sa hi sangli don an nei sa ringania a omzia chu engti zong po in MNF ngar chi a rukol hi hebiala hian an bugri thokhat le ni hebiala hian ZPM an phur lawa anin thada zeu chuan rondok thut the ani reng maya puchwan thanga ai chuan pudeng ming thanga din mun hi tun din huna chuan a om jok viau mai theibok Congress lamdan helai bial hi ahar saveta de uhlek maya ama a term ni lai lo chil tu kha pathum na ni in pani na po hian vote sang ni zani chuangina phalawani Congress achim ni lea vote sang ni chuangan losani a laklet le a hupur om viau mai the mase Congress political strategy turulu tuk tak anron che chawa helai bial politics series ya le Congress boruak hi kanglut the ani ti sha in INC lam chuan game changer ni thei tur anron chhop chuak ta ro maya hebiala hian Congress chuan aram pum pui huap ang po a ming cha politics alu chil ma hau po a mihar sa jok te tana ding tlachin Dr. Mal Soma nga ka chu aron chhop ta lo maya hebial hi tundin huna chuan Mizoram bial shanga bial har sapole politics game in thak na lian per ani chhauta hial ome Dr. Malahi Dr. MBBS ani a Congress a chuan apalian ber pol pusota achanga chiara top 5 fela langpha ani hialin arin oma D3 business nei tu pa in ngai tlom le biang biak nom set mai ni a chalai te du ronani midang chan puinuam ti chi ani a tin politics lama mithar ani to lawa dai shiat alo nei ve nual to a assembly a chutura it om berte zinga mi ani tlat Congress boruak hi akuta ain nga thui hleboka kumsang ni somni pathum hian atlingani nga chuan Congress tan ni thardu om tak achuak donani Dr. Mal Soma nga ka hi politics lama chuan MPCC treasurer ni mekani a ataka thilti du mi ani zia chu businessman lotling tak ani chungin amma ngein voktam taka vula achan chu vokvul tu ti har sat na le lomna atak ngeya asya thiam du wangani chumole Zoram hian hetiang mi hi kanram shuai turin amamo takzet entrepreneur tuichil experience tam takneya anena na thokte hi amma shi chiang bertu ti anni ang an tho char dana an pu hi afel to ka ni ti soichop ngai lovin mu mai thei ani om love kumsani somni pathum hi Congress in bulchan nan South Chu hi an mangei don ni inalanga tin helai bial hi Presbyterian patsal in somung na munani a kaushan zonga soilan shi omviau ma sela kaushan zonga an hu hang natna mun ani shim boka an tha tu ti achanga kaushan le khotlang belmi le sa kaushan le NGO ngai poimo mi anni awang hian sinod room root hau chuan an hoisan don lauti hi thil chiang sa ani viau bok Hei mai ba ka hian aizol bial chung bi ka bial tina ZPM stronghold chu chalai ti anni a ma se he biala hi chuanin ZPM MLA nilai me kumnga zet lo ni to hi ana tho en hian chalai tam tak te hian an ai to a politics alu chil ma dai to po mi har sa te tana ding tlachin azoram pum huwa pa mi puile chalai te du ron ni to sa Dr. Malahian chalaya hu hang ane na dai zoka chalai vote a hui viau don ti hi asiat ruak theibok Heiwang hian sang ni somni pathuma hi chuan South Chu biala candidate te khai khin hian candidate pathum zinga Dr. Malani hi achak ombera ramve mi masona du mi ani a sa khwana lam zong po a Christian sa khwa thawang hauna bertu ani awangin atlin hi achol na chin a ombok
Hei hi helai bial mi puite hian an mu mai haulawa neutral taka thlerin sang ni somni pathum chu sau chu biala hi chuan congress candidate lalmal soma nga ka hi a champion nge arin om taberani panina chuan kumsang ni somni pathum in thlan puilo om tura tling turarin kai lor lak Baryl Vanneihsangi ve thung hile mishing te hi pathian in du takin min siama kan kong zo turte kan thlen chin turte min ruat saka chuti line kan om du dan le nun danin azir tok lawa wanga kan thlen tur thleng phalau kan om theya tin an theina she chuaka mason tura thei top chwa chinte chu kan rin aya sanga anin hlang kai ve boka shingnun hi a mang thiam te tan chuan van ne na thlen tu an lo ti thin po hi a om khop mai tunchu ma hian entertainment ani emo politics ani emo atil tona ming soi lo ve tak nula Baryl Vanneihsangi tlaw kumin Mizoram general election aizol south 3 ZPM official candidate bi chian hi achol tlatin kashia ama in asoidan takin bialtin candidate te zir chiang ula andin pui policy le ramtana an awla te hi nga event ro ati ang che hian achu lai hi kherne ne mayang o Baryl hi eng ang mi je punge ti chu a selen na model veng te hian an chiang beranga AMC in Thandon Khan an veng mi te hena at sanchin an lo zo ru ve hloma amma shechiang tu te hian thatakin an lo recommend ve sela wangin at sanchin zo tu zinga pakha chuan henula hian a veng te thopna adon chat ema wangle arin pathiana achian ema wangin awan ne nge yang alo ti a asoyang takin kumsang ni somni pakhat MC in thana khan mani ward pona ding om chhun ni in nena achangzui ta ni kha tin mizote ma a phauchuak tu puma puya FDH nei tu hian Baryl host tura asom ma khan a chanchin azir chiang hle a thali don azir nuwa chuan mi ma phauchwa ta ka ngain kumsang ni som paro comedian sarcha khan kan lo muta ani mase shilonga le kha zirani awangin anule pa mulawa hian alo tal hiar ve veu chin lo mo ti te po a oma a chen la in roi chin chwa in an chwa boka hemi awang hena hun kal to po kan chuilet ve nuala vo in thleng hian zuk le muam le roi thei thilaka afilhem thu kan she chwaka chuti rwali milulul tak a se tolam se tat mi thil diklawa chuan ayo pa te po dik zok shila thu so son du ngai lo chania shata chuan ma ni chau po changkat mi ani anti a chante chuan kan college principal po in zirlai zaruk chuang zinga a minga akaunal thei khopin angai dan zong nilawa chuan principal po alu chuangun le a alung oilawa wangin college chuak tu te thana present principal in min hlan po adong du lo ngata kan pe cha khana ma chein adong talo anti a tin university a achhianu mizo mechia achan nalama nagami panen anin swal ti a anlo chhel talawa thilpo e thleng man lo ti te minshila apianzia ader de vete rengnen aril ru chu apalian funi oma namchan po apena se kani mel college le university miss ani chungchang kan chui chuan zona chan lama an tluk ngai lawa sap chunga ziak nge common question an chan po in english subject zirtir tu telung adum hle a pakhatna anni te lo theilawani anti tin puanchele ko chenian mizo nam thuam ha chungin nena achan theya wangin mizo ming chana thlen tu pakhata ngain an chuang thiam ve hle ni ome atel tona chuan pakhat na ni nge tumina be china a hlo tling zel bokani anti tunchum in thana hian engtin takni don mo ole ahun masalam chu engpolo ni se apoi mo zok chu tuna ahun man mek le ahmalam hun chu ram rongbol tura a impact na hian bel chiana dolem arin tlakem anga ina ashaim ti kan te fung tur chu ani kumsang ni somni pakhat AMC in than kha term thumna ani a Baryl te tlin hun hian an fan masaber cheng noi nga chu April ni som pakwa sang ni somni pakhat khan an release he sum hi ward som pakwa chunga aveng rukte simtur ani a fan mandan kal phungfel takan neya 60% hi construction atanan da a 40% hi achul chul leina atan municipal dan hian alo chen felani
tin kan sha cheu angin he hun hi covid wanglai takani awangin counselor le covid essential ngai venin an buai ema damdoin le task force duty te to in an hun le sum tam zo kan manga new shanga po mi puite momo buai puin an kal swaw ti kan mu kha tin heti lai hi bazarin khar hunte ni awangin mani bial chunga cheu chome an buai puya nula berilite po in chung kwa in an na le thlaira te an buai pui vea khoshang shanga chome ron phu tu tinen warchiana in kha in atuk ni lengin chome an sem ve china bial mi puite ngai tuana wangin MLA le AMC te task force te kha alo man lel chin le ani hetia beril chanchin kan zir chian ta ka chuan kan shia chak chu a na ma sa kha ala te ko pem ti he ni a ama som to mitam tak nena ka kong zo ka thak to a ka hoi ker thei to lo amma a ka na ang thavin tu na hian ka zong song ka pele don ani ati a chuwang chuan ho sa som tu te po ati hlotlin sak thei talawani ome hetianga mani na chiang hi englaina poni se anting chang du e anti a engtia thuinge akal don ti chu amma impek na in ashil don ani Councilor Ward Development Fund an peka changa tharuk no November ni sompanga sangni somni pakhata nuai nga dang andong vele a abe tham ema wangin achang turbik than po ahar save ome COVID-10 zia lam lapan chia lo ma se avoi khatnan bial chunga na tho chanani a document changa kan mudanin lim en mail thum le sai khama kona in kalpona step te hand railing te zonin chei thatna an thok boka purchase achangin bial mamo fridge te bookshelf te sanitizer le covid bungro shang le ni a tin CCTV le nan an mang bokani heta makati chu CCTV achang hian chu me zuate lawruk bo sak thin tu an man chwa kan ti a mi in har satakin chung ko chom nan chu mi an zuara chutiang le zel an lawruk du na hi ami zo lo hle in ka sia a CCTV da man po a hle ome changkai taka manga an man chhuak le hi alom hle in ka sia kumsang ni somni pania chuan document sa landanin march ni riat sangni somni pania taifan nuai nga an pe a heng fan hi councilor tin an biala tuya harsat na neite sunkyan sakna nan mangchangkai le a ward som poko chunga po tui connection neilo tam tak an la oma wangin intina tui zeman pe a tui khu repair nan te water cooler le nan te le school man tur filter le nan te an manga adong tu te puin an changkai pui ring photang heng bak hi kumsang ni somni pania hian property tax return nuai nga an pechuaka chu ward XIX sunga local council paruk ten anin semhloma changkai takin an mang cheu bok Councilors Award Development Fund pangai chu November ni kwa sang ni somni pani khan nuai nga andong vele a hei hi kulikon tlang nuam west le kulikon eastern anchang ve thungani term masalama sum tam tham tak neya kan shiat ambulance le nan te anlo mangchin angkha tunchuma chwana omve talawa MLA te fan angin MC fan hi fixed anilawa akal phung kan shiat thiam tlan po ahun via winalang mase chuti rwalin AMC how to te po hian an budget soi hauna te nei se mi puine na awareness tamzok an pek angai hle ni inalang heti hian ward development big chu kumsang ni somni pani hian voi khat achwak ti na ani kumin sang ni somni pathuma hian jun thla achwan kai khan avoi khat na tan fan andong vele a heti hian kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pathum chungin ward development fund voili pe kan ni a property tax return local council ni na voi ni pek an ni boka tai fund voi khat le accumulated fund voi khat nen kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pathum chung hian MLA fund chan ve po anla dong phalo hle ti achiang ringa hetiang ani chunga corporator te abik takin opposition corporator ten an theina zona ma an lola cheu hi an fak om ta hleng ka sia chuti rwalin nula berili hian afan pona changin lim ena resource person rwalin chalai ten malam hun an than thiam theinan ti en misjen how to pa asoma JJ lalpe khluwa po in infiam mi te tan thu asoi boka heda sen sau hi alo bil telem ti kan ena fan manna kan mulawa mani in seng sawa bial tan program huai khothi acha viau mai
tin khwaliana an chan hian an reimburse ve theya berili po hi som tamzinga atel ngei ti chu kan chianga he ti chunga reimburse na mutura omlo hi alom om viawin ka shia a mimal taka bill a submit ngai lo hian asum man chua municipal achanga neilet atum lem lo ni te po in angai theini tin atak sa chautong khong wanga Ebenezer damdoina admit na po MR abilem ti kan enli a ama minga damdoin bill submit a umlawa ane wang ni lovin a thei ang tok hian municipal sum arin pui hi acha hleni inalang heti megla hian mitam takin mechha kan du lo rorel tua mechhan thalo mechefin in tui khurwala kai lo ti te po an soi ve boka mase kan sha tur chu politics hian mi pale mechha athliar lawa huang khata angamte achaute aimpe apyang te inti siak na anga anding changmai turani a berili po in mi pakara special treatment base lawa a fight me hi a fair hle inga sha a meche than chwa thatle thatlo chu lo suilok ngai lovin atakin kan la shamai don ni inalang entertainer achanga politics alutani awangin in China chungchanga soizom alolea social media chongkama du tho tak taka ti te po an umnuala mase kan han bel chianga campaign ani emo official program emo casual thilpo ni se video kan muang hian taksalang tamte ban bulu tukte mushi om khopa taite halavin taksak hu tam kurta kurfual ke korle atam thei ang ber puan abi ani ti kan hua Klerewa zungbun le chi pakhatsia ama pualin alei veti affidavit achangin alang boka anna tho ang thoklo te po in an ortle che chwaila yin nula in tawdel ve takin ama sum manga amoi tokli a om tok a hakhi khelzui faktur omin alang talaw engponi se mizo mechia tele chalai titana politics a sul su tu poimo tak zinga atelve awangin alom puyom hle a atumram athenle thenlo chu adin na biala vote thak tur te kuta ain ngata ramle mi puirung bol na tura a impact na hi tilhotlin ani donem aizol south tree rizala kan clear hodonia pathomna chuan MNF chungkwa bi ka hanlu ta ila an MLA chen khathi chu an tlangei dona tam tak an ladam khochhuak don bok Mamit constituency bi ka shim chuan MNF MLA candidate pathum hacheka puro bat romoi roite dampa a pularin twanga sailole mamit lama engineer lalzir liana te hi sang taka tling turangai anni a Mamit district a hian assembly constituency pathum dampa hachekle Mamit constituency te an omani khosomtum pakat omena bot somli pathuman neya voters omzong song hi singni sangli zasari somruk pali anni a mipa voters hi singkhat sangni zali somthum pali an oma mechia voters hi singkhat sangni zathum somthum pali an ombok mipa aya mechia antlem zok na hi vote za chawani a hebial hi political party ten block pathumin an chena central block west block le east block te ani Akwa angin vote tam na hantar langila mamit khopui chunga hiana vote atam bera vote sang ruk za pali loi maya oma pahnena leng pui hian dutin vote sang ni zali somkwa panga a omvele a pathumna a Rajiv Nagara vote sang ni zathum som pakwa dampareng puya vote sang khat zasari somsari panga tuipui baria vote sang khat zaruk somkwa pakwa ropui chi pa vote sang khat zasari pariat munpuya vote zariat pahni le dapchwa vote zaruk somkwa pangate an omani kumsang khazakwa somkwa pathum election nuwa mamit biala hian INC in vote pathum nena anchanga MNF in vote ni anchang ve to bok mamit bial hi bialzau takani a voters po anchanema mizo brule chakma an oma tin mizoram AC zinga hian he bial hi khotam na polani kumsang ni sompariat in khan nunung bera khan MNF candidate pumazira hianin bot somni pania nena changa mamit khomile sadik takani awangena pulazir liana hian bot somni pania nena changa mamit khomile sadik takani awang hian mamit khochung bi ka hian atlana in pujonan vote sang khazani somria da mulayin pumazira hian vote sang ni zali somruk pani loi a hui thungani Mamit khopui chung bi ka chau po an vote in thauna hi vote sang khat za somriat pani loyen hemmai
Mamit hi aspirational district India Ram district nu fual zingal chiartel ani a brule chakma khotamna thingtlang kil khor tak takatama konga chatok lawa motor lu theilo na khwa a omnual boka a chen lunga kalngai te tractor manga kalngai te km sarile km riat thenga kal a chulna te a omboka Hebial vil tu tele sitting MLA chu pase helve takni achul chinrenga campaigna kalzungzung har sa china biadang ain fan chung hi hun adu reidai zok ani minority chanem takan oma brule chakma khwa an omnuk bok anni hi deciding factor lian tak anni bokani Mamit constituency hi bial ngai nom tak nilawma se bial ngai ven hlo tak anni thunga maktak main Mizoram puma sarkar ni siam theitur party hi anthang fu theiriawa opposition bial hi anni mo chin hle ani Hebiala hi chuan rampuma party thlitle hian omse thui takanaya bial danglam ani angen minority vote tam tak an omawang hian killia inshui pona om theidona hengzinga hian minority tamna bial ani miawawangin BJP po hi ante theilo in khan nung bira po ZPMI in BJP candidate in vote an muchada izokani tin helai muna hi chuan sumnei candidate hian kongraw asu hle a monipawar a in elna asang china last minute move hi achangkai viau zela hisia in nimin pia lok khan BJP chuan asiruk latak mewin mamit kho chunga into khomna ron siamin poisa chengzanga cheu simrun pui anron nei mup maya ama iro chu tuna hebial en koltu nasataka mamit bial chunga development chair sen lau petu mamit khopa ningei bok engineer pool zirliana din mun hi anti che ero arin omlo ve thungani hebiala party palite din mun han therela hebiala party palite din mun chu pakhatna BJP minority tamna ani awangin da niam chi ani laukan ti to kha hachek bialang bokin bro transit kema ratlan te hi an vote bank ani a kumsang ni sompariat in khana khan but pathuma changin vote zali an mutling veka INC le MNF candidate ten but pathum achang khan bil khomin vote zani vel anin sema bro ratlan vote hi BJP candidate pumal somtluang hian vote tam tak ahuya transit kema bro te hi BJP party dan chuan in ngana bulpui ani a hetia bro tem BJP an vote chanchu atlang puin national party an vote china INC party a khan an beseina ti atham ral to a an du thu sam an mulo wangle central lama congress an nyam shi ema wangin BJP an on tadul maine kumsang ni sumni pathuma hian MNF khoili puive an sor chwa tak politician pu lalrin liana sailo chu BJP achangin ading ve thungdona ahun hi atep ter tu angreng si a malak ngaina wak a to lo ati theini hei ai hian thlathum vel talin ma han la thei sela chu nasatakin boruak ati danglam theinge yang ama iro chu mizo flem angdewin politics khelthiam tak man kumpo a chalfil bial congress bupui sudar vek khopa politician turu pularin liana sailo hian atlai zauta ati chwai rai don ni ena alang tlatani mamit bial chunga congress din hun han bi ve ta thuakila hebiala hian congress party hian nena an changun bera history soitur an nga bera arin oma mile sang tam takan kola sarkar na athun tam takan neya heng mi te wale wang hian an phatsanarin omlawa hetianga ni lai hian ti swal tam tak po an neya ti fula umina an vote launa chantur tam tak an nei tel boka kongchia chana po thui tak mo an phura bial nu fwal an ni na chan bul puya pu tur pachaw zong ta ila congress party chu mu chelchi anila wang kumsang ni som pariat khan aizol khopuya pujon ro twanga sitting MLA minister ni lai chu adinga kumsom chung ka bial ti a achal thin politics aton shiat lanai mi alo mamit padik tak MNF candidate puma zira laka alau chiang hleni kha pujona atlak chan nia lang chu kumsom sarkar to anni a mipuya abikin neutral changkhamna level asangani
mamit kong chetururu tuksiam chat ni mangreng relo kha Congress Party tlakna chan pakhat ani telbok chu mai ba ka mamit bial hian MLA tam tak kan lo nei to china mase bial hnufual ber kan ni na achangin kan kang thei mi alawa hetiang ani kumhlona wang hian politician na zong ni lo mamit khwa mangai tak tak thei tur mamit khomi le sadik tak du na hi mi puitea alian ngoi to a hei wang hian khati hun lai khan tuna kan MLA ni lai mek puma zira hi boruak kha alian lo thei lawani kan ti theyanga akuma kompuiling le tak meu mamit bial tu Congress lamin kongcha an pek theilo wang khan mamit khopuya chuan Congress boruak hi asang thei to meu lo tlat maya vote tamna bira an hniam to miao chuan vote lem na hmuna po an kang hlei thei to lo ti hi thil chiang ani a beisei lo devin INC chuan mun pui pa lal than zama anon da thut maya Congress boruak hniam wang lai ni bok nen ani tan hi chuan a thwai deu angai chaudon ta ani ber hi mamit biala ZPM lam hi in bi ve thuakila mamit bial ZPM hi buainoi kara kumsang ni somni pathum in thana hian khodang dai bial pon mi pu age azorem puya si phir pa chu bial vil tu atan ZPM in an ruat ta a ani hi MNA fachanga ZPM zom ta khani a iswan bial chung si phir khwa ani awangin puzoram biala hian ding turangai ani mana ama ero chu mamit ZPM party buai boruak chel nan le wak dai nan ani hi ZPM in an thon thlata ani chalai le khathiam fit rual tok ani a bial fan hau tak na hmuna anda hi anti swal lem lova mithiam ani na buai na homte arem the nge arin omani ZPM hian kum sang ni som pariat khan mamit biala hian vote sang khat za som ni pani an movie a party palizinga palina anni a minority antama wangin helai biala hi chuan ZPM hian shiat an hlove vak lova vote an mutlem pha a mamit biala hi chuan ZPM hi BJP hnuaya an kum tin chin leng pui but pahnia le mamit veng hluna te hian vote za an mutling ve a but thuma chau vote za an mupha a vote engma mulona buduk ngot an nei dana khan mamit biala kher hi chuan ZPM thom hi lungbang chut ang vela hau tak ani tur zia chu ZPM patan po hu mai thei ani lawa ama ero chu arampuma ZPM boruak alen chau veta ka hian mamit biala hian BJP chu an khum ve to in arin om MNF lam ve thunga hian mamit bial hi MNF bial ani meka sitting MLA chu soitu ang khanin engineer HL Zirliana ani a ani hi mamit khopa dik tak thiamna lama BTech mechanical engineer ani a pumazira hi president Kolkata le Guwahati Mizo Welfare Association ate alawni to a kumsang ni sompariat in thana khan apian aselin na mamit khochunga vuta muchale a ani hi pathomna tia soitur ni lawma se pazaidam takni in chung ko hausa tak tia soitur ni velem lawma se mamit mi pui hero ati lo theilawa kumkha le chen kha mamit hi bial nu fal berte zinga mi ni in kan kong a cheturul tuk china ni kha khodang nui soron hial kan hlo china ni kha chu thushan lo ni se kan tuitlan la athiang hlim lo emema MLA tam tak nei to maila development chang tha soitur mumal kan nei mia lo china ni khamole hetiang ani lai hiam politics lama tonshiat engma la nei velo mamit pa dik tak engineer Pulal Zirliana thiam na lama BTech mechanical engineer Hindustan Petroleum Corporation an how to ni mek chuan thakhata noi tam tak a hlo mek na anaro pui tak chu ban san hlom topin mamit bial mi pui ami te tan aron ding chuak top mai ni mamit hi abial ni sitlia mai lawa an tha tu te lunga na mun chung ko khosa thei taka changa ron selian ani bik lem lo na laya ma ni khwa mangai lo thei lo na athi senin a chan nan kan ti chin ang kha ani a MLA aron tling chia chu mason na lian tham tia chiar ngam somga chuang a thok ngal hem maya a soira la phei chuan kan soi vek seng lo tlema zong in tar lang thuak thuakila
pakhat na mamit khopui bulloka hian kho upato tak mai en sabual khwa a uma mason na hian kumtam tak alo thlo khum to china engineer h larziliana hian mamit biala emele aron ni achangin an kho chunga masona tam tak thlenin an khopan na kong engtiklai ma a changai lo chu furle chala motor tlan thei turin cement concrete in asiam sakani panhina mamit khopuile district in englama kumtam takhar satna kanto chin sukyang turin bairabi chu west phailing via mamit 132 kv line na thokal mek po in ma anson na salia tawar phunle substation pozo fel vekani to a forest clearance fel la uwanga har satna ompo mla le sub headquarters y me mamit ten thei top chwa in Mizoram chief minister le minister dangte dorin he har satna hi sutkian alawni don ta a hunrei laute a 132 kv line thar hi kan mang thei to ang pathumna mamit khopuin sarkar mi poimo vip le sarkar na thokte thlen in tur in nuam le moi tak circuit house po sakzo anita a tuna hian akalkong approach road le fencing thome kani a chumai ba ka mi puite ele barlam ngai to tu food and civil supply consumer affair office thipuin alen thlok tak po mamit bia tu mla malak na en office thar sak chata lualum anita bok palina mamit dc officer mangkhodai field tia kan shia chinchu chalai te infiam na mun pui achang zota a helai muna hian building moi tak multipurpose hall sakni in infiam na chichang shang omna tura buat sai ani a abula hian tennis court futsal ground le basketball court tur po buat sai mup ani a relote a chalai ten infiam na chatak an nei beldon ani pangana mamit marveng area chunga sarkar building poimo tak sak tharte po lwa fel anita furmai chungte chu taxation office te district veterinary hospital te one stop center le observation home te saktharni in lwa fel vek ani to boka tuna hian DRDO quarter thar po sak mekani bok parukna mamit khopui chungle bial chung kho shanga vc house te anganwadi center sak chat ngai te sak chat ni in tuai thar ngai te siam chat sak ani a bial chunga veng shanga awantlang hall le ngo hall heng yme hall yme committee room MHAP le MUP inte MLA hian sak sakin tuai thar ngai te a tuai thar sak tinen phei chuan soimai sian pu ani lo pasari na MLA hian shisel na angai poimo ma shisel na lama mabit bial chung nufwal na sherengin thei top a chhuana azara mamit district chief medical office changtlung takte ANM training hostel building tharte sakni in ANM training school kalpui mek anita te hi mason na ro pui tak avani em he health worker training school hi MLA chanem ngai na wang liaw bulchan ani a tuna hian batch 3 na training kalpui mek ni in tlwang teken mamit district le Mizoram munshang shang achangin ANM school a hian an kalmek ani he training school a thoktu te hlo tura hian sarkarin sumlama har satna alaneya wangin thoktu mi panga te hlo tur hi MLA hian afan mangin atum sakani pariatna mamit district hospital thar khum za omtheina po company CSR fund achanga sak chu honto ni in ti changtun mek zelani a damdoina damlo ompui tu te tan po khwalbuk chatak sakzo to ni in changkai taka man mekani bok pakwana mamit khopuile bial chung khoshangshanga sub center le athok tu de chena tur quarter sak thar chatak tak muntam taka oma abikin damdoin pan har satna mun tuirum khonai terei forest le andar mani khwa ti hian health clinic din ni in a building sakzo to ani a thoktu te po da fil ani to bokani somna mamit bial hian zirna lama mason bezela Mizoram sarkar du sakna azara bial tu MLA malakna in sarkar school te din bel ani a school building te po sak tharmek zelani a zirtir tu tam taklak bel ani to bok mamit higher secondary school a science subject baka commerce subject zirna tur khon bel ani a school building thar tur po sakzo thokhat to ani bial chung mun shanga zirtir tu quarter tur po sak ani to bok MLA bial chunga high school pani mamit high school chule munpui high school te baka dapchwa middle school chu government school a hlan kai anni a
Samagra Siksha Nuaya Tuipui Bari Private High School le Lengte Private High School le Khantuam Khoa a Elementary School Class 1 to Class 7 Honthar Turati Fel Anito Boka Tin Dampui Private High School chu lamsam aidit atchangen adok aidita lankai ani boka hengbaka hian Mamid West Block Zirlai no pangtimamo High School Living Certificate Examination Center chu Dampareng puya da ni in Tribal Girls Hostel turpo sak mekani a Baptist Higher Secondary School Dampareng puipo honthar ni in Class 11 le 12 zirna honthar ani bok sompakhatna Government Mamid College ha hian bial to MLA chanhem ngai na wangliao liavin geography subject honthani in vo in ni thleng hian geography lecturer te hlo hi MLA fan changin hala tum sakani sompani na Mamid District le Mamid bial hian sport department lama vanne na tam tak kaneya sport building ropui tak tak chengloi zatam takadin le na thok mek ti hi engineer H Lerziliana chanhem ngai na wang kan tilo theilawang Mami GSA khelmwal sira multipurpose horopui tak sak mekte Mami GSA khelmwal siam mekte pavilion te Mami luang pol venga residential school tour le hostel staff quarter din mekte le football playground tour te hi ilo thlirang sompathumna Mamid bial tu MLA Zara kanwane le na chu National Games hial theng thei tura sport infrastructure lama mason nalian tak bongwa khwa turmol hini hein fiam na mun ropui tak hi ilo thlir te ang sompalina Abial khoshang shang Rajiv Nagar Tuipui Bari Terei Tuirum Wang Onzau Damdai football playground te alai chat saka lengpui football khel muala phul lempha zo ani to bok Sompangana 4th IR Battalion lampo in Hunrei tak CEO office building mumal law tak an nei chu building tharmoi tak an nei ta a 4th IR hi mamita anom nge na tur hian mamit bial tu MLA le MNF mamit center block shwai tu ten thei to pan chwaringa tuna hian MLA le party shwai tu ten tho atakin alang mek zelani somparukna Mamit khomi puiten kan mersha tamlu tuklau social welfare department tun nai maya building thar sak mek le staff quarter sak thar luang pol veng lamami te hi ilo thler le te ang sompasari na inkalpo na lam hi mishing laupung zel le masona rural poimo zia ani ashechiang ema engineer H Lerziliana malak na le na tho lo tling mek le tho lai te hi ilo thler zelang u sompariana Mamit khopui chwalam le tlak lama ring road light chat na thok mek te hi Mamit district khopui hian ma avason phana sadon he ring road hi tlak lam le chwalam KM ni chwanga thui ve ani a PWD Mamit division enkol na hnuaya uluk taka na tho hi kalpui mek ani sompakwana Hei mai hila nilawa Mamit khopui laili taka khopui zau ngai high school veng changa bazar veng pannati zau theilau turanga hial to chu bial tu MLA pumazira malak na lai zau ni en khopui zau nuam taka achang mekani somni na National Highway Siamek NH 44A tuna NH 108 launita sairang to Manu Tripura chu kumsang ni som pakata changa tho chan to harsat na kong shang wanga vo in ni thleng po ala zo theilo central lamin sum an pek lei theilo wangin a contractor le Mizoram PWD te po an beidon room to na te chu central ama nge kalin tuna hian la zo fel chialo ni ma se Mamit district capital chu aizol achang po in Hunrei laute chungin kan thleng zung tamaya officer le sarkar na thok mundanga omtile khwajin te tan po darkar ni thum leka an thleng zung theya wangin na tho ati ol samta mai ne tunma a sarkar na thok tan po munshi omni angai kha munnuam taka achangta ani chumai nilavin engineer H Lerziliana malakna chwanom kan soi mai hau lautur chu National Highway thar spur of NH 6 Bairobi rail station changa Mamit khopui KM somli panga zeta thui chu
double lane turin Ministry of Road Transport and Highway chuan phalna pe in gazette notification achwa tarup maya heki Mizorama achievement ani mai baka mami district mi puite tan chuan economic corridor poimo takti la urwala nilawa tuna hya Mizoram PWD ten survey nei to in DPR po boy pui me kani a hunrei laute a na po tho chan thei tura base ani bokani somni pakhat na mamit khopui hi hunrei takata to tuilama har satna nei chinan ni a he har satna sukyang tur hia Mizoram sarkar du sakna dongin tutlui pam tura malak me kani a mamit khopui in tuinyang nar tak anei thwai done tuna hian amrut chu noya crater mamit water supply scheme noya pipeline KM ni tlakna tur kalpui me kani a NESIDS noya augmentation of Greater Mamit Water Supply Scheme Part 1 in Chutho ani a Part 1 hi NABARD funding noya thozo to ani a tin raw water pump house po zo fel to ani in khol po bun fel to ani boka tuna hian Part 2 noya ve thung hian clear water pump house le rising main phai zau chu mamit te boy pui me kani boka mamit khopui chunga tengki thar pasari siam turni in distribution line le feeding main po engemo za siam chatura wa man ani boka bial chung khoshang shanga JJM noya mi puite tuinyang nar tak peto in malak mek na po khotam taka oma hunrei lautia zofil thei ani ang somni pathumna mamit bial tu MLA hiana bial mi puite nga event ma abial mi puite har satna achom dorna sa in chanpui nga ya anena tulu te lo chamin akir tir ngai lova abial mi le damlo pui ngai te kanin ahun tam tak abial mi te tan mang china heng thil chi sang sang free gas connection tuida kholna tui zem puan thui khol in chung turang wa benglama har satna nei te tan bengdar mania chi son thelo te tan wheelchair pheikhok che siam na manruwa te lume na le thir den na manruwa abial mi pui chung kwa pui ngai le mamo tu te hena ape china tin mi mal le pol khotlang le school sang sang ti tan thilpek tam tak ape a soivek sen po ani om lave somni balina mamit bial chung khotlang tuipui bari rama mi pui sang tam tak ten bank dor chung changa anhar san lian tak mai khochen khatan KM somsari chuang te kalngai chin chu sukyang turin abial tu MLA hian Rajiv Nagar khwa a Mizoram Rural Bank thar ahon saka tuna chuan olsam takin naiwai taka tuipui bari ram mi puiten bank andor theita a he hian olsam nale remchana nasatak mi puite asiamani heng an tho zo zai te hi en ringot po hian kumnga chung le ka MLA na thoa chuan ro pui takhi ani ringot mai sin puzira hi thom rilwai chi ni loma se medik takani a MLA somli kan nei zinga na thok chaber polani a heng an tho ro pui takte hi atana campaign reng tu ani te po ti ila kan soi swal om love ashan pa a campaign boy ve faklo hadam takin omve to ma se ani kher hi chiang taka atlin le arin omani